ام د پیواژوی که گرینگ را در باست بن چارده گلانه هلبجارتن که اف هلبجارتن جبو مه کردان جی واتین گرینگ بار کریه جبر ویه کو پارتی و سازین کردان دناف خدا اتفاقک چکرنه هلبت به دوستین خوراشی دخوازن رجایا هری بلند دنگا بگرن و بکوین مجلسی امیجی دوی پیواژوی هلبجارتنه دا هر روش باجاره کی جودا لهمبری وابن نبزه هلبجارتنه بکرن برنامه خویه یکمین دا ام لآمدینه آمده لقادا دریه چیه نوت 8 سالان جبری و 29 حزیرانا سال 1925 دا به بریارا دادگاه استقلال شیخ سعید و 47 حوالین خو لورهاتن دار وکرن هیجی جیه هاتنه وشارتن ندیاره گوریوان ندیارن هفته سالی جدو شیخ سعید ده برفانبارا سال 1995 دا کرد جار اول به ناو خو به ناو پارتیا HDP کتن هلبجارتنی از لوی گاوی آمده بوم دوی قادا آمده دا HDP میتینگ اکل دار خسته بو میتینگ که گرسایی بو نامزد سردکه بون او کوما ناوندا چاندا مزوپوتامیای سرودا هر نپیش دسترا او گرسایی که 100,000 هر نپیش دستران لوی قادی أهم هنا شيار وأمادنا معواري جوشوه كان حبي عقل الإخوانا تهاناني جديجي مارستيني أمهي زابر قداني HDP دوی هلبجارتنا برفانبارا نوت بینجا دا میلیونک 170,000 دنگ گرفته بو هما قاسی دنگ HDP میلیونک 60,000 دنگ جی هات بون بطال کرن باور بکن او همو دنگ یه HDP بون جبر و دکو دولابان او جبر بنداوا در حقوقی یا سدیده HDP دروایی مجلس ما بو لآمده سدی 43,000 دنگ گرفته بو 152,000 دنگ بون اف به 152,000 دنگا کردا وکیل نشانده بون پارتیا DYP به تنه 17,000 دنگا وکیل شانده بون مجلسی لی دما که املی دنیرن دما روش باری که آرامی به کرد هزا خو نشان دادن ده هلبجارتنا 2014 دا کرد به ناو پارتیا BDP تولی هلبجارتنین هرمی بوون دوی هلبجارتنی دا سه ناو دا شاردارین باجار مزین 102 شارداری گرفته بون ساله که دوه دما هفته حاضرانا 2015 دا دچون هلبجارتنین گشتی و جاره بنده و سدیده هلوشانده بون سدی 13 زیده تر دنگ گرفته بون و 8 مبوس شانده بون مجلسی ایجا به چه آوایی به چه هزکه مزین ایدرو درسیمه دو دیان دا دو هکاری سسیان دا سسی آگری و شرنخیشی چاران دا چارا آمده به تنه وکیلک پارتیین پرگالی گرفته بون جه 11 وکیلان 10 وکیل HDP هلدا بو دوی هلبجارتنی دا 12 وکیلان یه درخه آمده جه وان 12 وکیلان HDP دخوازه که تک وکیلکیشی نده همویان جی درخه دورن امنها گوه بدن باجارین آمده هیویوان چنه و چه دبیش
دنگی خواب دم خواه و هیوی مجی در ریا ایسانتیه ده داخوازیام اوه کی ایسانی me شیار بن و جبونا آزادیا خواه جبونا هبونا خواه جبونا ولات خواه سربست و جیانک به هلبست هوبش جیان بکن تک اوکا خدا خوازیام اوه ام جاسارتی ام جکولتی ام artık ام bıkmış buna ام نزانم ایسان تمام değeri خواهنداکر یاری دافخازیام ایسانی me eve kişiyar ve dijmin pırga dare valla ev yani dafkhaziyam eve İsani me kişiyar bin o derya İsanetiye de mücadele ettim. Bijartına peşiyame rastî ji bûna komara Türkiye û ji bûna gelê herêmê û gelê Kurd û tamamê gelan tamamê civaka Türkiye gelek girîng e. Komara Türkiye sed sala xwe tamam kir. Ev sed sala çûyî de piskirêkê ku nehatine çareserkirin heger kî divê hilbijartinê de ew kesê ku bêje ez dixwazim werim ser kar ew partiya ku dixwazim bêje dixwaze ku were ser kar û vê dewletê vê bibe hikûmet û vê dewletê bi rêva bibe divê ewilî wan pirsgirêke ku sed sala derbasbûyê nehatî çareserkirin wan pirsgirêke baş tehlîl bike baş ewha deyne ser masekî neştera xwe bêxe destê xwe û neştera xwe li wan pirsgirêka bide. Yani hegekî wan pirsgirêkê sed sala çûyî ew partiya ku were bibe hikûmet û vê komera Türkiye bi rêve bibe û îdare bike sek ve îdara wê bike heger ku vana negre dest rastî jî ti qîmet hilbijartinê ez xwe nabînim. Hêla aporî rastî jî ev 3-4 salê derbasbûyî hêla aborî de komera Türkiye tevayî û hele herema me yani wisa hat arî aborî de pir ket astengiyê mezin. Nêzîkî 3 sala ev nexweşiya pandemiyê dest pê kir. Ew li ser gel û li ser civakê û li ser dikandara û esnafa temam bandoreka pir girîng, pir mezin li ser çêkir. Û ser wî de jî ev 2 salê dawîş ev bihabûna tuşta yani bihabûna xwarinê em bêjin dibe ya ew tiştê ku însan rojê mecbûr e jê tam bike. Rojê mecbûr e pê ji bûna jiyana xwe pê dewam bike bixwe. Yani her tuşt em dikarin bêjin hinek gelek tuşt fiyetê wan ne 10 qat 100 qat jî tuştê bûne em dibînin çavê xwe dibînin. Ev ya bandorekî mezin ser gelê Tirkiye û tebavî jî kiriye. û hele ev du mehê dawî de ev erdhêja ku li Tirkiye hat çêkirin. Brastî ev jî bandorek pir mezin ev birînekî kûr e yani mirov dema bifikire brastî jî çend sala vê alê aborîdiyê gelê Tirkiye wê asengekî mezin bikişîne. Yani dengê me helbete em gelê vî welatî ne û em divir de çawa yani dengê xwe ji xwe pirsa evê pirsê gelê Amedê neyê kirinê. Rastî jî dema yek gelê Amedê vê pirsê dike yani mirov dikeve şermê yani qey gumanek kesa heye yani em ê dengê xwe bidinekê. Helbete ew kesê ku basa 100 sala derbasbûyî kir. Ew kesê ku 100 sala derbasbûyî pirsgirêkê vê komarê nehatine çareserkirin destê xwe bavêje kî destê xwe bavêje wan pirsgirêka bixwaze çareser bike em ê dengê xwe bidine wê derê ji ber ku em viya baş dizanin em viya baş dizanin hatta warê siyasetê de pirsgirêkê komara Tirkiye neyên çareserkirin ne pirsgirêkê eğitimê tên çareserkirin ne yê nexweşiyê salixê têne çareserkirin ne yê aborîdiyê tê çareserkirin ne yê ekolojiyê têne çareserkirin yani yê tiştekî nayê çareserkirin çünkü tamamê diya tamamê pirsgirêkê komara Tirkiye hêla siyasetê de ye.
naskirina siyaseti de peşveçuna demokrasi ka kur, demokrasiye ka veka çava mrobeje. Yani herkes xwatê de bibîne. Yani em dikarin viya bibêjin. Despêkê da yani piştî 20 sala şunda lazım e rejim var ev guartin. Yani çava di gerdûnê da gerdûn xwe her daim nû dikeyse lazım e di nava civakê da jî nûjenîkî nû hebe. Ji ber vê yani baweriya me o heviye meci deve ele da hela nûjenîkî değişmekî be esasî var e çêkirin em divê heviye da ne dengê me zaten diyar e dengê me xwe ye yani xwe kî ye îsanê xwe naz bike dengê me diyar yani dengê me HDP ye. Vallahi halû milletê evkê milletê zor e. Par kiloa şeker 35 milyon ve euro 100 milyon e. Kiloa goştê mirîşka kes netixwar. Kiloa goştê mirîşka biya 6 milyon. Zengîna tam zengîn kiye, feqîra hiç tam feqîr kiriye. Valla vê seçimê da işî wî zor e. İşî wî zor e. Valla ez oya xwe didim xwe. هذه جنا برن وكم اشتراكو وهذه جنا هي جنا هي ام دخوازن بين جيكي دها خوش جيان كي دها خوش بكن هون الدنگي خو بدن كي ام الدنگي خو بدن جني جياني غشي ام الدنگي خو بدن جني جياني غشي بارتيا چپا كسك و ان شاء الله ام بسر كيفن ام بسر كيفن ام بسر كيفن Hevi me peşeroji em kesk û çepê partîra em dîsa em her bijartine ji bona büroya jina zaten em vê dikin. Yani peşerojê de em zanin ki em ê bi ser bikevin, em peşerojê de em zanin ki ew ê jin azad bibe, em zanin ki ew ê her bijartinê da ew ê gelek pir xweş bibe. Rewşa civakê benda her bijartine ka em wera bêjin. Yani bircoş û bu xweş bi تلیلیا خو به جوشا خو به هزا خو اوی ورن یعنی جنا اوی مهری خو اوی هر برجارتنه اوی کس کو چپ اوی گره بخه یعنی ام دیسا دبیجن جن جیان آزادیه اوی ام سر بکevin ام سر بکevin Rewşa civakê ne xuya ye, ne aşkera ye. Ev bu 21 salekî civak hatiye tepsandin, faşîzmê derxistin asta herî jor. Niha îro ji ber rewşa aborî kesekî ku bibêje wî bi xayînê welat îlan dikin, tawanbar dikin. Niha hatiye astekî bê ehlaqî. Ji pêşerojê em tu wext bêhêvî nebûn, em bawerin wê teqez faşîzm têk biçe. Yani bi xevatê xwe, bi sekna xwe نمد هم تحمل بکن پیش روزا زارو که متاری بکن بس
نها تمنه من 20 سال عمره من 45 شوی 45 21 سالی دوید دستلاتاریا فاشیزم دا در باس بو لهم بروی ام تید کوشن حتی داویا دلوپا خونه خوشی ام تید بکوشن یعنی ام فاشیزم بشین جبلی ویا تشتکی ناف فکرن کی اگر کی به امور وی تشته ام ویا که نها به تمامی هیوین گلان د پارتیا کسکو شینو کستا حویه ام دو باوریه دانه ام به سرکبن جسادی یعنی ام پارلمانتری و بکیف سریا صدی به دوی باوریه دانه وی ولاتی مخالفه وی ولاتی همی بینن بن سیوان اکیدا توپ بکن همی ببن برسر جوی فاشیزم را بس یعنی بسک نخواست جت گلان را جگل ترک را جی اوه ناکن خدمت ناکن نها ایرو اف خزانیه دوی ولاتی دا تی او کرن تی هاتیه فرض کرن اف خزانی سر صدام میچیه به تحملیه وی جواکه به تحملیه چند وی گلیه لسر وی تشته رواد بینه وی خزانیه جوی گله وی ولاتی را دبینه بس ام دبیجن تنا مطلقی تنا مقتدری تنا işte kes yettibi şevaze demokrasiye bas hem dibêjin em ê bişînin اگر که کیجا دولت دنیا داد به برابر اگر که حقی عدالت هبانا هر کس هر انسان بری یعنی هر انسان برای هبه براتیا انسانیت آیریه براتیا دین آیریه که به سرا دین خدا جد به یعنی دیندار مؤمن برای هبن اوی ری کسی را تو دولت کی نیشتیه براتیا دینداری نیشته دین مسئله‌سی یعنی و قاپاندنه مثلا دین نه تفس مثلا جیان حیاته مثلا حیاته جی که عدالت تنبه دولت کو عدالت تنبه ایش تنبونه را و سقنتیا و ظلم راجی هر دائما محکومه هل بجارتنا بازده گلانجی ان شاء الله کیجا باشتر کیجا بخیرتر ام برویش تمنیا مج یزدان دلوان اوه راستی بما مناکو پیغمبر خدا جید به یا ربی تو راستی بما بدی دیتن بما بدی کرنه ام جوید بین کیجا راستی کیجا لسر حقیه اگر کو دینداری حقیقت دینداری کیجا دای برا او به لیکو ایشو مثلا دینداری لورته تونه مثلا جیانه حیات دنیایی جی کیجا عدالت حق نگیوی زیتر بال حقیبه خدا تعالی بده سی رابینه و امجی لپیوی حقیه امجی لوی حقیه دگرن ان شاء الله و هر قوم کیجی کراسید کیجا قومی دا و هر قوم کیجی براسید کیجا جی خو خدا یوی راستی بگل مجی بده دیتن به تایبتی جی جواک اف جواک سروی عدیگاری جیان دکه هم بیجم به 100 ساله به 10 ساله کدک هیه برخودانک هیه اف جواک بفرفه گریدایه و جواک پیشکتیه و جواک زانه و چه بکه راجیش خواه بریار زلاله یعنی هر کس زانه امی رای خو بدن پارتیا چپا شین اویاش خواه زلاله او جبوجی ام ویژن ام ویژن سرو کمار جسدی ست گل ببریاره و ویجی بشینه یعنی اوجی دور دا جبو سرو کماری آرجی جواک زانه او زیره که او زانه وی رای خو بدن که هیوی من اوه یعنی اوی من پر وی گلی و جواکی پر زور و زحمت کشاندیه و هر گاو دبنه باندور هم ویژن سیستم دایه لی بکدو برخودان اخوه ایرو هاتیه جی کی نوها پشتی هلبجارتنه تشتی از دبینم
وەک بتایبەتی gelê herêmê gelê Kurd û bitaybetî gelê Tirkiye gişt wê hinek nefes bêstendin lê ev jî têr nake em bêjin em sibe me sed wekîl derxist em çûn parlamento jî em dîsa jî gerek kar û xebata xwe berdewam bike ev tiştê daxwazê me ew wê çaxê jî wê tam pêk nên yanê lazim e li wir jî daha bêtir em kar û xebata xwe li wir jî bimeşînin û li kolana jî bimeşînin bikinayê ez karim viya bêjim û ez dibêm serkeftin ya gelê Kurd e bi taybetî jî ya gelê Tirkiye ê bindest ê mazlûm ya wê ya me be spas. تهاناني جديجي مارستيني أمهي زابر قداني كاك ام حيان و ايك قتل كرني ايك هوالي ميد بدرس بچاوادانه ایک زندانادار ایک حواله من ایک سرگون بونه که مانا جبیر نکن امانا بینم بیرا خو اما گل کتش کی باش چکن لیکن و ولاتی ما کردستانه که وانا نیم بیرا خو ولی کاری ما پر زوره ازور اینا دکم کی ازور باورم کی اوی چکه گلی me heye اوی روی çağırdı gulane da اوی bana bakının اوی her emi ka bu Türkiye diyor ya Abbas yolcu اوی her emdiya baverin şu de bir sedi raci em أغناك أما أدم سيرة كما دركفن أما جري الوراجي خرطبن كنوا أو بوسة أم بين يا كلشتارو يا أردوغان وانا كيجا بوجي جمع جوي شوندا آمية جوي شوندا جري زيادة بشغلن كا ديمقراطي نجد جلي مترا جلي تركيا را جلي gele gışara gere bona vacı beşğulan servi valla zoru ele ne mümkün ne azvar bavar dıkım ki çağırdı meyda evar eve da pazı me sersive ama davet bakın ama aydi bakın ama du aydi para bakın azvar dıkım gelip spas Rojbaş, serkeftinci mera, serkeftinci gele mera. O esnaf avut biniş xo. Yani atiye duruma kutkan verin kapat kirne. Brasti kar nemaye. Jber ve bahabune. Dem karını bejinçler. Yani tijbu peşeroşe jbu seçma peşeme beji. Jber fikra halkı Ahmedi ki partiye HDP serçi karar bede. Bu havi emi oy xo bidin. İro xuyay ki emi bidine CHP. Cumhurbaşkanı seçimi şu an milletvekili halimizin hedefi. Tıbrasi beci ayakçı eve keski ştırsa iro ne kadar fikri o bine zamanji. İro merik diyor ki ezlerim haberdim şu sefer ezgirtime. Zani evtir sifer merhaba bes yani. Emkarım geci bejin var. جديجي مارستيني أمهي زابر قداني راسية لباك هذه وبعراتية حنبر ظلم وظهورية أمهي ضامر وضحية
çarde gulan em bejin yani ve kadar ki nu be ava kirin em bejin Ahmet em ser Ahmet ve bejin yani kadar ajna ve nu de be ava ciyana ki nu eve be ava kirin hani jiber vi avi gerem herkes de sixutexim bin kevir em ve desrattar serserime ev faşizm serserime em gere bindixin بخباتي خو برخستنا خو ام گره هر تم کولana da der nekevin peşi de emjin çünkü gelek zor zahmeti emjin dikşinin emjin hero ten kuştun emjin hero ali devleti ve ten katil kirin emjin ali devleti ve ten girtin ten işkence kirin mafejini nay berçavan mafejini duhun jiberwi havi gere peşi emjin kolanam bin em ve faşizmi binxin Emi dengi hoş bidin partiya çepa kesk emi ray hoş bidin ve partiye veli jiberku yani emjin em karu xabatı xu gere em bikin çünkü iradam ve kayyuma hat ders xistin dibece yani ne hundikarın hil bejerin ne hundikarın behel bijartin yani ev mafime ciddi xwendin jiberku kayyum herin jiberku ev zulm her ev zulm her ev faşizm her emiray xubidin partiye keska çef veli Ya ku îro me Amedê dît û bihîst Amedî bi biryarin. Dil hene çardê gulanê da hilbijartina çardê gulanê da encama hilbijartina heftê Hazîrana 2015 bikirin. Dil hene vê carê 12 wekilan jî bişînin meclisê. Rêya wan vekirî be.